Ақ қомыс алып қолының ақтаңдай тілді керейін. Амансың бұ жалпы жұрт андан ақтаңдай қызыл тілімді жалпы жұртқа керейін. Ақтаңдай тіле көрсету эфирге шығып келгенге бұйыл 25 жыл толғаны қаншалаған өнердің қалқымда болжолы тез алқарлардан уланып мынан елтиердің залында ечен қылды қазына бүгін да келді туғандар қырғызға кеткен атағы балдарым менің жаныма оң амансың арбы балдарым бұйырсаң алатаудың қойнында Мұндызбектің атағы шығып келе жатпайбы ершітіп келді жанына емің өмірің қошол оқшо ғой өнерің қылайым оқшосын Елмирбекті досауында балдарым амандық тілейм барына анткенің ақтаңдай тіле көрсету қанатын жайып қалқыма ел ырчысың естебес ашыралы туғанбай Тайырбек төкмө баш болып ечен деген залқарлар біз кече сілердей болған малымда алардын жүрдім савында атам бұрқан баш болып ойғотып алшы таңында емі балдар келгілі андан ақтаңдайдан бұ ерді қалқыма сайрап бергілі қанан ақ қомыстың алғыла сілерге кезек берейін о бүгін аргендей добыз салғылы қалқым қадімкін ошол уланған қазалдардың ырдаған болбосо төкмөлүк қандай екенін кече төрүп үстө жүрдеде өмірің ошол қысқа екен Елмирбектің жанында ақ батасын алышқан балдарым келді жанымда анда Мұндызбек балам қанеме қомызыңды қолға алғын Елмирбектің ершітіп елген оболу мына қадімке бабадан келген салт екен саламдашып алғыла анан кеп маекті құрабыз кемеңгер маек құрабыз бұйырса салтанаттың барыны бүгін елтиерден сунабыз Орғыштап айтам саламдың ай оштун элиң аманбын Барықтанып айтам саламды барча жұртым аманбын Қошқомына келген соң орғыштабай қаламбын Мында қарасам Мұндызбек менен Елмирбек тең келіп тұрған уағым Қоштым мұнан еліне шаң салсақ деп тұралым Қошқомынан алғашқы келіп тұрған кезегім Қалайық жұрт мұнаки қадырыңдайым сеземін Аруақтан ұшындай ынтымақпыз бек болсын Түндік түштік бөлінбей ырқырабай ортада мамилебіз түз болсын Аруақтан ұшындай эфирлерге қаттаған ақырнырчы біз болсын Хеми Мұндызбек байекем жанындан елшітіп келген уағым Ғырдасам деп қырғызқан алпырып мен да тұрамын Ойлоп қарасам мына ки Мұндызбек байекем баш болып артында мынан Елмирбек инisi мына жаш болып Далушинтип эфирге чакырган соң қалайық келіп қалған малыбыз Қана кеке бердім кезекті Мұндызбек байкен улаңыз Омат
Kongon başına mından onakın gelgen çağıbız ordoluğun oştun kaşına. Ulu el bolup uloşum jaraşkan atı zatına. Бүгін ордолың ошту мақтайлы, арғачандан ашыра, анкенің ойлап олтырсаң, бүгін ақтаңдай тілді төгөлі, ақбатаға дегелі, атпай жұртты көрөлі, мындан ойлап олтырсам, ақтаңдайдың қашына, Абдуалиң атабыз чақырып жатқан кезеге, жан дүйнөдөн ыр төгүп чачылып жатқан кезеге, ошолорду биз өзү жакшылык деп сезели. Анткени ойлоп олтурсаң, Сулаймандай тоосу бар, суктанта турган зоосу бар, бабырдай болгон бабашасы, нечен түркүн насылды, конгон элден эмеспи, купулуна калкымдын толгон элден эмеспи. Эгизиң ошол Меккенин булош болгон элден эмеспи. Андыктан ошумдан чыккан асылдар, ошумдан чыккан баатырлар ашышкан далай белести. Кече коконгандын доорунда козгоп бир айтсам ошону, абалкылардын тарыхын биз ардактабырга кошолу. Ошондон Алымбек деген эр өткөн, албан түркүн шер өткөн, болбосоң аялдан чыккан арыстан, албандар менен жарышкан, курман жандай дат көткөн, ошондой куттуулардан кат өткөн, небир залкарлар чыккан ошум эмеспи, небир түркүн белести, ашкан ошум эмеспи, айтылып бүтпөс бул күндө дастан ошум эмеспи. Мынау сан миң түркүн кылымы, сан миң түркүн доору, ак бууранын суусундай аккан ошум эмеспи. Мындан ошондой ошундун улуу жеринде, орошон улууң элинде, ойлоп олтурсаң, аңдап турсам кезинде, мында барпылар келип барктанган, барча журтум даңктанган, токтосуң келип сайраган, таңдайга тилиң кайраган, болбосо токтогулдар, токтогулдай аталар, токтолбой ырын арнаган, жеңи жоктой аталар, желпини ырын арнаган, мындан ошондой улуу ошумдан, кадырлуу улуу ошумдун мен касиетине таң калам. Касиеттүү мазардын сен ортосусуң булошум. Эми мындан Абдуалиң атабыз, аманбың алы жаныңыз, ар убактан ушундай алты күндүк өмүрдө арта берсин шаңыңыз. Өзүңүздү даңтайын, өзүңүздү мактайын, актаңдай теле берүүгө келе бербей майсайын. Ойлоп олтурсам, кезинде Тыныбектин жанында, токтосундун жанында, томолок бала чагыңда, эстекемдин жанында, эбелек бала чагыңда, Тууганбай ата жаныңда, ошондо туудай бир бала чагыңда, ошолордун жеңдерин, ошолордун кептерин көңүлүңө түйгөнсүң, аларды көңүлүң менен сүйгөнсүң, ар бир айткан сөздөрүн акылыңа үйгөнсүң, аталардын жанында артынан эришип жүргөнсүң, комузун колгоң алгансың, кооздобон салгансың, Айшака келгенде Абдуалиң ата балбансың. Эми бизде болгон балдарга ата болгон кезегиң, ак бата суу куюлган бата болгон кезегиң, бизде болгон балдарга улуу болгон кезегиң, тебете кийип теминип тимеле сулуу болгон кезегиң. Ошолордун баарысын мен жакшылык деп сеземин. Актаңдайдын жол жүрүшүн артып жаткан кезегиң, абалкылардын дастанын айтып жаткан кезегиң, мына ушул жерлерге, мына ушундай элдерге Тууганбайдын ырларын сайратканда өзүңүз, таңдайга кызыл тилдерди кайраткандан өзүңүз, калайык элдин көздөрүн жайнаткандан өзүңүз. Эмиң алтындай болгон атаке, 6 күндүк өмүрдөн аман болсун да көзүңүз, аман болсун жөнүңүз. Сиздей болгон карыдан алыш керек ак бата, сиздей болгон атаны жарашат дейм дайым мактаса. Эмиң илгери болуп ишиңиз жүрө берсин деп тилейм. Сиздин изги кыргыз кадырлап сүйө берсин деп тилейм. Бүгүн ордолуу ошкоң ар качан барктуу болгон чагыңыз, токтосун атам өңдөнүп даңктуу болгон чагыңыз, мындан эстекемдин кайрыгын салып калган чагыңыз, ордолуу кыргыз ошума жагып калган чагыңыз, алтындай болгон атакең аман болсун жаныңыз. Эмиң ачылсын тоодой багыңыз,
Эмиң ош элине кааларым акындын ырым баалаган ардактуу улуң ош элим ачылсын бакыт таалайың. Өнүгүп өссүн деп дилем ордолуң оштун чарбагы болумдуң ушул жашоодо болбосун такыр зардабы болбосун такыр арманы. Эми кыскасын сөздүн айтканда алтындай болгон улуң ош биз маанилүү урпак бололу манастын колдо барбагы. Эмиң өзүмдүн жайын айтайын. Мына менин атым Мундусбек, мен борончунун уулумун. Какайганга какайган, сыйлашкандын кулумун. Андыктан дегиң алдыңда алкыны ырдап турумун. Элмирбектей Узалкардын шакирти болом ар качан. Жарашат деги силерге жан дилден кептиң арнасам. Анткени устатым менин Элмирбек. Улуу бел элем мелмилдеп, ал океан элем мелмилдеп. Ар убакта мен айтсам, асылым устат деп айтсам, ошол асылым улуң Элмирдин. Кармап калдым колдорун, жалгап калдым ойлорун. Элмирбектин балдары эркиндиктин туткасың ал эртеңкинин ардагы. Асылым Элмир балдарың акыйкаттын туткасың ал агайын элдин ардагы. Ар качан Абдувалидей Залкарга бизде болгон шакирткең асылым устат Элмирдин ыраазы болсун арбагы. Эми кыскасын сөзүн айтайын. Ордолуң улуң ош элим, силерге шатманайды каалаймын, бактаалайды каалаймын, чокусунда жүргүлө чогулган бакыт таалайдын. Кудуретим силерге кубат болсун деп дилем. Кубанчыңар ар качан булак болсун деп дилем. Жамандык бир кыргыздан ырак болсун деп дилем. Жанып турган көктөгү чыгы чырак болсун деп дилем. Ынтымагыбыз ыдырап сөгүлбөсүн деп дилем. Түндүк түштүк болуп бир кыргызым эки тарапка бөлүнбөсүн деп дилем. Дүйнө жүзүнө жаман бир көрүнбөсүн деп дилем. Кыскасын сөзүн айтканда жашообуз дайым шар болсун, биз жараткан Кудай жар болсун. Төркүнүн сөзүн айтканда алтындай болгон улуң ош, төрүңдө бакыт болсун, бал болсун. Мына кадырман калың журт, Актаңдай телекөрсөтү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн Актаңдайдын коноктору кадимки эл ырчысы Элмирбек кинибиз таптаган балдар кашыбызда бүгүн Актаңдайдын коногу. Мундусбек Борончиев, Элмирбек Бейшеналиев. Куш келипсиңер. Бүгүн мына Актаңдай телекөрсөтүсү быйыл билинбей сапар тартканында мына 25 жылдын жүзү болуп турат. Буйруса саналуу күндөрдөн кийин биз марттын башында Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу Алтын комуз байгесине быйыл дагы ушул атайын ушул эл журтка 2 миллион байге коюп, андан сырткары 500 миңге алтын комузду даярдап, ушул силерге буйруса биз телекөпүрөнү баштайлы деп турабыз. Ошонун алдында бизде Ошто төкмө келсе төр бошот долбоору келип, мына элдин баары буйруса аябай кубанып, абдан ушул силердин бир өнөрүңөрдү көргөнгө куштар болуп турган чагы. Ошентсе да бүгүн Актаңдайга мен чакырып, эл журтубузга силердин өнөрүңөрдү тартуулап, көкүрөктө эмне бар ошону жалпы журтка бир жайып коелу деп чакырган кербезибиз. Ошол ийгилик болсун, алдыңарда ар бир айткан кебиңерди жараткан өзү жалгап, ылайым ошол келечекте ошол Элмирдей бир бийик биздин Ысмайыл атабыздай, Токтоналы Шабданбаев аталарыбыздай осмонкул халык негизи эле койчу Кыргыздан чыккан залкардын баардыгын ордун баса турган силер. Биз ага толук буйруса ишенебиз. Себеби Актаңдай акындар ордосу эң биринчи Кыргызда эгемендүүлүк алгандан кийин баягы топ жарып, дың жерди бузуп дегендей чоң чыйыр салып бергенбиз. Мына ошол түшүмү, үзүрү, мына андан кийин Айтыш коомдук фонду, Жестаңдай негизи эле баарыбыз ушул жабыла кызмат кылып, өнөрдү көтөрүп келген чагыбыз. Эми Мундусбек өзүң колго комуз алда чоң терин бучкагысың, көкүрөктө кадимки залкарлардын уюп жаткан кенен гендери бар, ошодон генденем четинен казып туруп элге айтып берем. Айтылуу Тобулбулу Токтогул атабыздын чоң кербес деген күүсү бар. Ошонусун айтым менен чертип берейин. Илгери күүнү черткенде ушул түштүк тараптын ушул Токтогул атабыздын шакирттери, Ниязалы атабыздын шакирттеринин баары тең күүлөрдү айтым менен чертчү экен. Сиздерге ошол Токтогул атабыздын чоң кербес деген күүсүн чертип берейин. Жакшы болот.
Toğuz tolğup kayrısam torgoy bulu tey komuzum. Мен қуылған көменен қоша шығат тоғышым дуду бір қайрып тыпа тыпа бір қайрып тепегіне жақындап қайрамен типпен қайрып бір екі үш қайрып үш жүргенде үш қайрып ұшыменен төрт қайрып мындан ары көп қайрып жерде дүш беш қайырған жерде дүш безелен жерде дүш беш қайырған жерде дүш алты қайрып бір толған мына үш чоң жолға қалайық бар қырғыз бар қайран көм қор болба жеті қайрып жайланып жетігенде айланып чыргөпөлөк чимирик кылға бармак иленип сегиз қайрып чергенде тоғыз толғап черткенде тоқтунун эте учкан күү тоқ тогул тордон чыккан күү 12 қайрып он чалсаң айкалашып сызган күү айдалып жүрүп тоқ тогул айды карай учкан күү комузчудан комузчуң уялуу кыргыз уккан күү тобуңа келип черетилдей калкым тоқ тогулдан эй кутман күү. Çerteğin muğundap, kayırıp çetkende kalkım koştu duğuldap. Terip çerteğin tegizelgen erkemin geçer emes bugün demes erden may. Kayırıp bir kayırıp tartıp bir kayırıp, terip bir kayırıp, teke öyle getil kayırıp, çertip bir kayırıp, çeçenler getil baylık, ayta ötön bul kayırık, arman duğamın kayırık. Барқан өлің харғайдық, балғарыға балбайлық, барта өсең балғайдық, ач қайрыңғаннан байлық, азизчанға таңбайлық, чүмбөске қайбайлық, түйірлігің барбайлық, өмірдеген 5 күндік өлмесінде таңбайлық. Balli. Mına Тобыл тоқтоғыла тауыз шындап эле баягы 4 тарабы төп келген жок экен да. Айрыкча токомдун ушунчалык баягы 4 тарабы төп келген үчүн ал мен ушул Ниязалы турганда күү чертпейм, жеңи жок турганда мен ырдабайм деп ушунчалык аябай калыс инсан болгон экен. Бүгүн аябай сонун жакшы жаңырды. Аман бол, чыгармачылык ийгиликтер. Эми Элмирбек баламдын көкүрөгүндө эмне бар экен кана? Баягы дасторкондон суруп чыгып эл журтка таштап берем. Сиздерге эми мен Залкар устатыбыз Элмирбек Иманалиевдин Мунарым деген чыгармасын аткарып берейин. Esteymin seni munarım. Al gündün tağın öçpögün, al gündün tağın öçpögün ay. Hazırdan oylop turamın, hazırdan estep turamın. 16 yaşta kurağım oylonu berip kuradım. Oymoktoy bala çağımda, oymoktoy bala gezimden ay. O katın
узатыба койдуң мунарым. Гүл дагы турду мелтиреп, көңүлгө көп ой энчилеп. Жалжалым калдың суранып, жалжалым калдың узатып, ай жайында кайра келчи деп, ай жайында эле кайра келчи деп. Албырып оттой жанамын, айткандан кантип таанамын. Жаңылбайм айткан сөзүмдөн, жаңылбайм айткан сөзүмдөн, ай жайында сага барамын, ай жайында эле сага барамын. Жаңылбайм айткан сөзүмдөн, жаңылбайм айткан антымдан, ай жайында сага барамын, ай жайында эле сага барамын, ай сезондо эле сага барамын. Ай балли, өмүрү окшош болсун, өнөрүн окшотуп жүргүлө. Мен эстесем жүрөк езилет, чынын айтканда. Эми Элмирбек жаш кетти, Алланын буйругу да. Бул бир топ ушундай кетет экен. Мен анын бир табигаттын, Алла Тааланын буйруганына көп сарасап салып келем да. 2008-жылы атам Буркан ырчы өткөн эле, ошол жылы залкарлардын баары Чыңгыз Айтматов баш болуп кулаганда, мен ошондон бери мындай бир сарасап салам. Негедир ошондо Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев, ошого кошулуп эле бүт Асанкан Жумахматов, бүт кыргыздын дөөш абысы кеткен. Андан кийин 2014 Жусуп Мамай кеткенде дагы бүт кыргыздын негизги бизге көзгө басар залкарлардын баары кеткен. 2020-жылы да мына Элмирбек биздин чубак ажыбыз баш болуп не деген улуулар кетти да. Муну биз болгону эске ала жүрүшүбүз керек да. Элмирбек бардыгына үлгүрдү деп ойлойм. Себеби Элмирбек 15 жашында биздин арабызга кошулуп баш байга алды. Эң жаш үйлөнгөндө Элмирбек болду өнөрлүүлөрдүн ичинен. Анан эң жаш баягы эмгек сиңирген эл артистине чейин баарына жетип, өнөрдүн бардыгын ушул айтыштарды, ырларды бардыгын жаңыртып, элге чынында көкүрөгүндө бар эмне бар экен, Кудай Таала берген баарын чачып кеткен бул Элмирбек болду деп ойлойм мен. Себеби бир эле кыргыз эл эмес, бүткүл дүйнөдөгү кыргыз казак негизи эле ушул түрк тилдүү элдердин баарын жүрөгүнөн орун ала алды да. Ошол үчүн бейишин берген болсун. Силер ошол жолду учугун улай бергиле. Себеби биз залкарлардын баарын учугун улап, ушул ак таңдайды ачкан кезибизден кийин жаңы алгачкы айтыштарда ушул Ошто биринчи эл аралык айтыш уюштурганыбызда ошондо Элмирбек жаш бала эле келип, эң кенжебиз эле Элмирбек менен ошондо Амантай экөө келген. Мына менде бүт баардык казынанын баары бар да. Эми буйруса аны элдерге бере беребиз. Силер ошол чыгармачылык улуу сапардын учугун улай бергиле. Мен ошону каалайм. Мына буйруса ошол чоң көчтүн, чоң нуктун жанагы 2001-жылы Айтыш коомдук фондунун ачылышына дагы Элмирбектин аябай чоң себеби бар. Себеби Садыктын артынан бир жыл Абдылда, Элмирбек, Амантай үчөө жүрүп, ушуну ачалы тиякта Ак таңдай деген ачылды. Биз дагы ушуну көтөрөлү деп айтышты, жогорку деңгээлге көтөрүп жардам беришти. Мына коз карындай жамырап чыгышты дегендей. Эми келгиле кептин учугун ошол өнөр менен элге тастыктап, дагы Мундузбек жана бир сон токомдун чоң чыгармасын эл журтка баягы кара сөзү менен кошуп кайрып бердиң. Эми дагы бир жакшы улуу чыгармалардан угалы сенден. Сиздерге илгери эки кемин жайлаган эгиз карат байлаган деп манаста айтылгандай, ошол эки кеминди жайлаган
Коң Тажы деген бир чоң бай болгон экен, калмактардын байы. Ошол калмактардын байынын ай десе айдан ашкан, күн десе күндөй нурун чачкан Гүлгакы деген бир сулуу кыз болгон экен. Ошо Гүлгакы деген кызга бизден Шаама Шүрүп деген бир дубана олия киши ашык болуп калат экен. Ошол ашык болуп калып, анан Коң Тажынын алдына барат экен, кызыңды бер деп. Барса Коң Тажы бир четинен табалагансып, бир четинен сынагансып, бир четинен колунан эмне келет дегенсип тапшырма берет экен да. Ошол 4 түлүк малды бир жуптан 4 түлүк мал берет экен. Мындай айтканда, бир жуптан уй, бир жуптан төө, бир жуптан жылкы, бир жуптан кой берип, ушул 4 түлүк малдын санын 7 жыл дегенде санын 1000ден ашырып берет экен. Ар биринин 1000ден ашырып берет экен. Анан кийин Коң Тажы анысына макул болуп, анысына көнүп, анан жанагы 4 түлүк малды кайтарып, ошол эки кеминдин жээгинде, наркы кочкор тоолордун этегинде кайтарып, 1 жыл дегенде өзүнүн сыйкыры менен, күчү менен жана 4 түлүк малдын санын 7000ден ашырган экен дейт. Ошондо Коң Тажыга барып, баягы талап боюнча кызынын колун сурап, кызын алып, эми бул Гүлгакыны алганга жараша ислам динине киргизейин деп анан минтип ырдап турганда жер экен дейт. Абгытыңдын такасы асыл таштан Гүлгакым, айкалышы ойномогу асыл жаштан Гүлгакым, артыкча бир жаралгансың асыл заттан Гүлгакым, кара кышта кеминдине карасысың Гүлгакым, атаңганкы Коң Тажы баласысың Гүлгакым, ла илаха иллалла да келме келтир дилиңе, киресиңби Гүлгакым Махаммадтын динине, аталхахым бир Алло, аспирайым бир Алло, ла илаха илlallo, onun kafam kaybullu, haybırgahım mirallu, Allah'a, 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 Allah'a. Uzun çubuk kolgalı ve uy kaytardım Gülgakım, uyun minge jetkенче jö kaytardım Gülgakım, aşık bolup kalbasama ne kaytardım Gülgakım, аса tayak kolgalıp tö kaytardım Gülgakım, tök minge jetkенче men jö kaytardım Gülgakım, sizden payda bolbosoňa ne kaytardım Gülgakım, la ilaha illallah da gelme keltir diline, giresin Gülgakım Muhammad'ın diline, atalhakım mirallu, la ilaha illallah, kafam kaybullu, la ilaha illallah, jaratkan bar Gülgakım, barça adamga can berip taratkan bar Gülgakım, jaratkanın elçisi baygambar bar Gülgakım, baygambardın janında çalıyar bar Gülgakım, musulman bol ölgende Kuday jalgar Gülgakım, 8 saray jannattan sonun jay bar Gülgakım, la ilaha illallah, atalham mirallu, momun kafam kaybullu, haybırgahım mirallu, Allah'a, 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 Allah'a. Kapır bolsoň tozoktun göründösüň Gülgakım, musulman bol beştin töründösüň Gülgakım, la ilaha illallah bilesiň Gülgakım, ak paýgambar dinine giresin Gülgakım, la ilaha illallah, la ilaha illallah, momun kalpam kaybullu, momun kalpam kaybullu, atal hakim miralluhun, atal hakim mirallu, Hazretin Akkoca dilimdegin Gülgakım, atal hakim mirallu, dilimdegin Gülgakım, ak Muhammed paýgambar dilimdegin Gülgakım, la ilaha illallah, momun kafam kaybullu, haybırgahım mirallu, Allah'a, Allah'a, Hazretin Akkoca, Allah'a, 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 Allah'a.
бірақ самын атырға жуынғансың бұлғақым, алдағандай қапырдан туылғансың бұлғақым, аққа айтқан сөздің дайынын білесің бұлғақым, ақ пайғамбар дініне кіресің бұлғақым, ла илаха иллаллахың айтасың бұлғақым, алдыға қапыр дініңен қайтасың бұлғақым, ла илаха иллаллах сүйесің бұлғақым, а дүниеде 5 бар білесің бұлғақым, шама жүріп олия менің атым бұлғақым, алсам деймін өзіңді менің датым бұлғақым, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, момын қалпам қайбылло, момын қалпам қайбылло, атал хақым иралло, атал хақым иралло, атал хақым иралло, момын қалпам қайбылло, азіретің ақ қожо білімдегің бұлғақым, атал хақым иралло, білімдегің бұлғақым, ақ Мұхаммед пайғамбар білімдегің бұлғақым, ла илаха иллалло, момын қалпам қайбылло, қайбырғақым иралло, азіретің ақ қожо нақышбанды пір болду, алдалха, 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 алдалха. деп чарчады. Бұл ақ ұрып тұрған жері ушундай болгондо мен устаттарым өзү Атам Бурхан Ырчыбаш болуп, Султан Боролдоев деген Тайырбек Төкмө кадимки барбын окуучусу, анан Ашыралы Тууганбай аталар бар мен устаттарым да. Анан Тууганбай устат ушул бир акырында көз өтөргө жакын Ошко келип калды. Келип анан иш сапар менен келип, ошондон кийин 1 сааттай маек курдук да. Маек курганда анан ушул Гүлгакыны кадимки Саргунандан үйрөндүм эле. Саргунан болсо андан тек халыктан үйрөнгөн экен, дагы Шекербектин айтканын көрдүм деп. Анан абдан сонун ушул аткарып бергенде, мына ушул нерселерди биз көбүрөөк элге алып чыгышыбыз керек. Элге көп ушул өнөрдү тартуулашыбыз керек. Ушул бардык өнөр биздин кыргыздын кыргыз экенин, негизи эле баягы биздин кимдигибиз кылымдап жоголбой келгенибиз бул элдик өнөр. Ушул элдик өнөрдүн туу чокусу аталган манас, төкмөлүк, дастанчылык, ырчылык өнөр аркылуу биз элди сактап келебиз деп ачык айта берсек, бул эч жаңылбайбыз да. Биз ушул себеби элдин казынасын элге айтып келатабыз да. Ошону жаңыртып туруш керек. Эми баятан бери билинбейбиздин убактыбыз деле мына соңуна жакындап калды. Убакыттын мына эл Актаңдайдын эми дагы бир соңу жакындап калган учурда бир дагы бир чыгарманы ырдап туруп анан кийин жыйынтыктап алалы. Ана жайын қозғодың, чекен келін қысқана көршін қоздодым. Сұлу гүл байра, сөз табылбайт мұндайда, сенсіз менде күн қайда, бір өзіңде гүл қайда. Ақ бұлыттай қалқылдап, көчіп жатат балалық, самолеттай саваллап, өтіп жатат балалық. Бала ойдан тұрбасын, екінші бала қылбасын, сезіп жатат балалық. Асмандайым, жарық күнім, жасғы дүлім, жетер бекен үнмен жетім сиде жүлім. Қарындаш төгілінде қыздар, шірген толқып бір ғана жүрексіз дадай. Сұлым өлмөлім, деги сендей көрбөдім, аптыға түшіп башында атымды айтып бербедім. Бола бере жаңылыч, жазыла бере тарыныч, өзімнің атым Жаныбектің малы көп. Тамекі менен апима айдап салғандағы көп, дыңжерлерді қоңтырып, бұзып жатқан Жаныбек, театрда созылып, ырдап жатқан Жаныбек, қоғыз қылы үйлерді сырдап жатқан Жаныбек, секеті менден қашпағын, сен болдың менен тапқаным, толқын
жолдорун тодой мезгилдин уударылып жатканын жаң солдаттай басканым эскилик кура баштадым мекеним мага күч берип мезгилден мурун аттадым тез болгону жакшы го бүрөлүмдөн башканы кызыл гүлүм о айлуу түнүм жарык күнүм жазгы дүүлүм жетер бекен үнүм мен жетим силеп жүрдүм. Чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма сапарыңар байсалдуу болуп, ылайым ушул кыргыз жергесиндеги биздин бабалардан калган улуу өнөрдү аздектеп, өмүр өткөнчө ошо калың журтка кызмат кылып жүрө бергиле. Кадырман калың журт, мына бүгүн биздин Айтыш коомдук фондундагы эл ырчысы Элмирбек түптөгөн баягы төкмө келсе төр бошот долбоорун ушул учугун улаучулар бүгүн Мундузбек Борончиев менен Элмирбек Бейшеналиевдер биздин Актаңдайдын коногу болду. Дайыма силерге ийгилик каалоо менен бирге биз Актаңдай телекөрсөтүүнүн ушинтип соңуна чыгабыз. Сиздер эл терден алыстабаңыздар. Биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз кийинки ушул буйруса Ош Бишкек телекөпүрө баштаган мезгилде ага чейин дагы сиздерге көрсөтүүлөрдү Актаңдайдан тартуулаган мезгилде сиздер менен жолугушабыз. Аман туруңуздар.